Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK. Erġana ġejna, Karl. Ekku. Sejrin tajb ħafna. Illum ħamorru ħjana. Illum ħamorru tajb ħafna naħseb illum għandna ġiex tiħbib tagħna antiki sew. Enerġija vera interessanti. Jien għandi Rebecca sewa, irdu ngħidu għal xiex għandna l-guest. Mela nafna faħalilek. Ifhem Rebecca, jienu Rebecca nafu xurxi kemm ilna ħafna. Over 15 years. Mela, l-ewwel darba rajta tiddendel mal-karozzi. Ma. Mal-karozza tiskidja u Rebecca sexy kienet sexy tibqa. Xara l-over the place. Drifting, mela, niftakar sew. Kemm kont tagħmel? Kemm kont nagħmel? Ma kontx fis-sens. Kemm kellna żmien dak iż-żmien, inti kont Jiena kelli Ma dejx tagħmel for le, drifting fis-sens ilu żmien. Affarijiet oħra mela. Le ma ħanejdlek. B'dak is-sens ġa kelli t-tifla. Ma kontx nibża li ġri li xi ħaġa. Illum ngħid kemm kont. Taf anke illum naħsibhom l-affarijiet kont żgħar konna affarijiet tal-bliet tal-ġien. Illum naħsibhom. Mhux vera. Meta konna żgħar, parti miż-żożija tagħna li konna nagħmlu affarijiet. Mbagħad aħna l-ġenerazzjoni tagħna li trabbejna fit-triq nilagħbu naħdu bis-siġar naqgħu. Nqumu norku l-patata u għax ma min kellha tgħid li ġara waqgħet le m'għandi xejn kif tidħol. X'in kellha ma tħallinix nerġa' nitla' fuq is-siġar. Carlos Sinclair. Mela jena Sinclair kif l-istess, inna nafu xulxin ħafna żmien. Ġieli kelli, jena through life ma' Sinclair kelli ġiex konversazzjonijiet vera interessanti, vera Through your very long life. Through a very long life. Kelli isminti ma danċ inti żgħar minni, jifkordax fil-funt. Kemm għandek Sinclair? Jiena 48. I'm in 1975. Jena jkbar jena l-kbir, jena xieħ. Isma' Missejna l-fuq. Missejnijom il-fuq. Aħna we embrace aging. Exactly. I mean, look at us. So do I. I don't mind. Nedru għadkom tħossukom zaza. Clinking gold, aħna żgħar. Clinking gold, aħna żgħar. Aħna zaza. L-ewwel bdejna. Insomma, Sinclair huwa persuna vera interessanti għandu l-ħsibiet vera ta' min tismagħhom plus li għandu ħajja tal-ġen dal-bniedem. Dal-bniedem jgħix ħajja tal-ġen ninżaru kieku kelli kappell, kieku neħi xejn, nista' neħilu xahar nibsu. Isma' by the way, qabel nibdew, kulħadd tibatilna biex jaraw jekk jistgħu jakkwistaw il-karti. Yes, iva jibatulna jekk tixtiequ tilagħbu dil-logħba fuqha waqt il-parties u aktar hot milli aħna lagħbu aħna. Yes. Ovvjament, aħna rridu nċertu. Aħna nżommu dekor. Fuq ix-xifer qegħdin, fuq ix-xifer. Illum jaf nħolġu. Għax qegħdin inkompanija nafu xulxin Anyway, fil-każ jekk intom interessati admin at take2.mt jew ibatuna message fuq il-Facebook. Ħanibda nqassamina. Tħabbax fuq il-mejda. Naf, sorry Mirko, għandna fl-ħalla ħadi wara x-show. Tħabtux fuq il-mejda. Kull show jgħiduli. Dejjem nista'. Jiena ħanpoġġi Stenna li nagħmlu cheers. Mela, ħanamlu cheers. Nagħmlu cheers l-ewwel. Cheers. Mela cheers guys. Kulħadd jgħid il-verità u l-verità kollha biss. Enjoy. Vera tajjeb. Dan ir-rum vera tajjeb. X'ismu? Dan ir-rum Barcelo Ron Dominicano Imperiali, jekk niftakar sew. Imperial, mela. Imperiali, senjor. Huwa premium rum. Grazzi lil Hansa u guys, oqgħodu attenti tajjeb immens dan ir-rum. U naħseb sigla. Carlos, specialment nafxet ngħid. Qassam waqt is-sigla. Qassam sigla, guys. Mela, tinqasmu l-karti. Għanna 5 karti kull wieħed. Intom għandkom il-mistoqsijiet fuq il-karti, tistgħu tistaqsu minn tridu fuq il-mejda, minn tridu. Anka lilek innifsek jekk tgħid. Issa, jekk ikun hemm mistoqsija li ma tix twiġibha, tista' tagħżel tieħu karta sewda. U mbagħad titlob l-alla. Bella. Domanda. Le ħafna drabi
teħlisa bil-karta sewda, ma taf differenza bejn il-karti s-sofor u l-karti s-sofor. Għandek hemm il-karti s-suwed, jekk inti għandek mistoqsija, wad bil-mistoqsija. Le, fimta, imma issa dawn huma karti. Domanda intelligenti di. Eżatt, mela, ħanajdu jiena. Dawn huma karti. Naf li mhux il-kulur biss, naħseb il-kontenut. Dawn huma karti jistgħu jsalvawk, jew titfal il-mistoqsija xi ħadd ieħor, jew taħrabha b'xi mod jew ieħor, jew jistgħu wkoll jikkundannaw. Kif ikollu ma terdaw. X'għandna qegħdin fuq social media u l-kelma terdaw hija kosher. Għaw xi kellim mhux kosher li ma nistax ngħid. Il-PBS pereżempju, provajda fuq il-PBS. Mela, ibdin Carlos. Daħka x'jaqtaw. Carlos ibdin. Ma jistgħux jaqtaw issa. Carlos! Tlaqna. Jew nibdajem bħal-soltu. Jiena nemmen li inti ladies go first, plus nibżam minnek. Ħanibda naqħot ħafna. Imma ħot mod, mux ħot sessuali, ħot mod ieħor. Ħansaqsi Rebecca. Madonna, ejja. U dit tista' titħed f'ħafna x'ismu. Għandna xi kemm indumu nisma'. Le. Għax naħseb jiena Dit. Mela. Le, m'għandniex ħin. Mela. Jiena għaddit nejvera tajbin. Nistgħu nibdew. Issa warajja inti. Mela, Rebecca. My body, my choice. Lallu. Domanda jibsa. Domanda jibsa. Ħafna. Imma jiddependi xiex. Eżatt, inti għajt fuq xiex trid. Jiddependi fis-sens. If we're gonna go my body, my choice, jekk irrid nagħmel xi ħaġa li l-nifsi tatu nkabbarem minn ċekkenaw, whatever, do what you want. Facebook. But sorry, forsi ħafna nisa ħajkluni. U din ħaġa. Le, jiena naqbel għamiet nasib. I'm against that. Abortion, I'm against it. Fully against, fully in any case. Ħanejdlek, tajdla xikun hemm każijiet għall-ħars qaġġara nifhem. Biex issalva l-ħajja tal-mara. Biex imbagħad hemmhekk ma nafx li kieku tiġri li jgħidu li jisma' qiegħda fl-aħħar term either inti jew il-baby ma nafx nagħmel. Taħseb tikkonsidra tażel il-baby. Nażel il-baby. Imma il-problema hi li jinġandi tifla u nħalli mbagħad issa eventually nħalli r-raġel warajja, which it's imma jekk nażel lili, I'm done for life. Tħossa dik ir-remors. It's trauma, cause you... Nammira min jagħmelek, it's their choice, pero if it was me, ma nafx nagħmel. Jiena taf xi tweġġani naqata my body, my choice, nara teskludi ħafna r-raġel. U jiena naf ħbieb li pereżempju il-mara nqabdet ilha, inqabdu pregnant. U ma kinux pereżempju f'relazzjoni stabbli. U l-mara ridet tneħħih. Imma r-raġel ma rridx. Ir-raġel riedu dak il-baby u kien ħajkun traumatizzata għax il-mara kienet taqbad tuħu d-deċiżjoni li għan infisa. Dik istratweġani naqadik għadra. Fenta speċtali. It's his as well. I know, eżatt. But it's in her body. Eżatt, I know the woman is carrying it. Allura, when it comes to health, bħalma li jisma taf tirriski ħajjita nifhimha, imma li taqbad u teskludi r-raġel mid-deċiżjoni. U nara mbagħad torbos ħafna affarijiet oħra aktar tard fil-ħajja li speċi dejjem il-mara qisha she owns the children. You know, it's like a mentality li naħseb tittoħroġ li pordu nagħtuna aktar saħħa r-raġel hemmhekk. Ma fimx intom x'taħsbu. Ma baqgħu ħarsuna. Għax it's very difficult. Kemm ħafna sens. It's very difficult. Imma naqblu. Le, naqblu. Jien naħseb fuq il-situazzjoni tal-abortion. Ersa aktar viċin il-mara. Situazzjoni tal-abortion hija komplessa. Komplessa. It's like it's not a one shop fits all. Jew kif jgħidu. Situazzjonijiet li da tifel ħajt pereżempju jien naqbel mal-abortion. Jekk da taf li ħajġi vegetable. Yes. Jem problemi seri, jekk Veri da, mhix faċli. Senna. Tini ċans. Mandek raġun. Sorry, Qed inkunu good boys, inkunu good boys. Għandek raġun. Hekk naħseb jiena one hija it-tifel, it-tarbija li ħad itwielet, jekk ħad itwielet sfortunatament brain damage or really literalment ħad spiċċa omura. One is a big pressure and risk and pressure on the family, on the parents. Sowa, għax dawn mhux tal-li ħieħdu ħsiebu ta' meta jkollu 16, 15, dan omru kollu.
Umbat meta l-inkwit tagħhom ħajġorruh li anke meta jmutu ma jafux da. Dik il-kera. Ġifieri it's a long term consequences. Mill-banda l-oħra, ħamma nirraġunaw fuq l-annimali, meta inti kollok annimali mhux aħjar traqdu f'sitwazzjoni hekk. U ejja ħadħalli hekk annimal għax meta jkun isofri marit whatever. Però ma taraħx tapplika f'sitwazzjoni hekk li da tifel jittarbija li titwielet li qas idea li qiegħda f'dinja edha fil-kokum taħħa pratikament li met tistax. Nifmek. Pratikament, jina nara li l-mewt f'dak il-kas tkun serħan. Serħan. Nistana l-ek xaħġa. Et ikonna d-diskussjoni. U jien li d-dispieċini li nħoss li Malta ma sarriġ d-tip ta' diskussjoni, mod kalm. Inħoss li speċta dawk li ġem minn My Body, My Choice, filosofi. They're a bit too aggressive. Exactly. Fis-sens ta' listen, let's sit down and discuss it. Mux għax jiena għandi dubju fuq My Body, My Choice, mela you cancel me għax jiena anti-feminist. Għandi dritt ikolli dubju. Imma dika hija ħaġa li mhux biss f'da suġġett, inti semmejt cancelling u mhux suġġett jaħraq ħafna. Imma hemm ħafna affarijiet li qed tiġri dil-ħaġa li jekk ma taqbilx miha jiena ħanikkanċellak. Le jew nagredik speċta. Inti qatt mhu se naslu jekk tagredini, jekk inti tikkonvinċini titpoġġi hekk kif qed nagħmlu aħna u nitkellmu bil-kalma u bil-galbu. Qed ngħixu naħseb f'dinja daqsxejn aggressiva, immod kif waslu l-messaġġ. Jekk tara ġifieri in-news il-protesti li għamlu, najdlek. U ma domx daw l-protesti li kienu dejjem, li tkun hemm nies min jipprotesta għal raġuni tiegħu. U mbagħad ikun hemm dok il-kriminali jabbużaw minn dik il-protesta biex jagħmlu ħsara. Dal-każ huwa le, huwa n-nies stess li qed jipprotestaw qed isiru violenti. Ġas biex iwaslu. Diskussjoni saret aggressiva. Kwalinkwa ħaġa, per eżempju, dawn il-vegans dawn li ma jridux jidħlu f'mużewijiet jagħmlu ħsara. I mean, this is not the right way to send the message. Why? Because it's making it worse. Ta' antagonizzhom in-nies oħra. Ma jasintomu tal-istat tad-dinja kif qiegħda. Id-dinja jekk tara anke tara social media l-affarijiet li hemm u l-argumenti li hemm. Id-dinja saret jena nħossa li għadin fi-stat li wasalna f'punt li madnix nafu id-dinja xini. Id-dinja tinbidel b'mod vera maġġel u naħseb aħna mhux qed nlaħqu magħha. Jista' jkun. U allura anke tlifna l-momenti tal-bilanċ fil-ħajja. Eżatt, u anke di ta' My Body, My Choice, I mean, all right, abortion is a big huwa argument enormi. Jiena personalment fuq ġiex livell number 1 ma nħossnix li nista' ngħid ħafna fuq u daxxina raġel. Le, marġajna. Ija, ħanerġa'. Jekk it-tfajla tinqabad pregnant. Imma issa jiena bħala Karl. Dik it-tieni biċċa. Għandek dritt fuq dak il-baby. Jiena darba. Qed insaqsik domanda. Dan huwa argument illi qaqqas jiena m'għandix opinjoni daqshekk b'saħħitha fuq. U ħanajdlek għaliex jiena nemmen illi abortion jiena ma taqbilx magħha għax jiena tisġi għandi tifla bħal Rebecca. Allura jiena ġitni tajba, fortunata, għandi tifla inħobba u sabiħa. Naqbel ukoll ma' Sinclair però fuq dak il-lat li jekk inti tkun taf li ġejja kalvarju għalik u għat-tifla u għat-tifel whatever. X'ħat għamel? Huwa argument vast. Dave Chappelle, stand-up comedian Amerikan għandu joke. Vera ħarxa fuq din ħaġa u jgħidilhom fuq din My Body, My Choice. U l-ġok isa ħadek. Okay, your body, your choice, però mbagħad it's my choice jekk nux sibu jew le bħala raġel. Fimta hemm dik ukoll. Eżatt, jiena kontri għadi. Kontrat ngħid li huma. Eżatt, imma jew huwa argument vast u jien naħseb illi il-fatt li qed nargumentaw fuqu huwa sinjal illi għadna qed nitalmu kif niddiskutuh. U fl-aħħar mill-aħħar aħna tajt l-kliem. Le, konkludi u mbagħad. Fl-aħħar mill-aħħar dik hu, I mean dan huwa tantu vast. Jiena naqbel illi għandu jkollok id-dritt ta' abortixxi personalment. Sewwa, l-ewwel ħaġa In any case. Ġifieri anke jien naf tkun ilek 4 xhur 5 xhur. Le, ma fimtnix. Taqbel mal-abort wara 4 xhur. Issa dik ħaġa oħra mbagħad, ma nafx. Le, jew taqbel. Le, jien ma naqbilx wara ċertu żmien naħseb li toqgħod attent. Jekk dana qed nitkellmu 6, 7, 8 imma l-persuna mhux hemm qiegħda xorta. Dika argument kompletament. Jien ma naħsibx li persuna tkun hemmhekk mill-inception. Il-potenzjal id-DNA hemm ikun. Id-DNA hemm ikun, orrajt, imma fl-aħħar mill-aħħar
Jekk nibqgħu sejrin l-argument li bġiet l-ewwel tiġi ġewwa l-Bajda. Imma tifhem dan l-argument. Aħna saqsejna mistoqsija fuq My Body My Choice u tħallna f'kollox. Dan waħed minn dawn l-argumenti illi ħajb hemmhekk dejjem. Li miss. Issa naraw. Inti. Imma ħassaqsi. Imma ħassaqsi. Bajt issa tażilhom. Għandek 5. Rebecca. La fuqa kontra. Għaxifem, Rebecca. Imma ħakun vera najsa lissa. Ħanibdew bil-mod, sewa. L-akbar ostaklu li ffaċċajt u kif imbdilt. Losing my parents. Okay. Fis-sens, l-akbar ostaklu u għabli aktar x'ħanamela jien ukoll. Jiena l-problema tiegħi kienet il-parents tiegħi kellhom lili kienu ġakbar, kbar eżin daqsi. Għalija Kemm kellhom? Kellhom 41 meta kellhom lili. Li jaf ħanamela jien issa x'jiena l-partner tiegħi m'għandux tfal, ħan iż-żewġu jixtieq tfal. Istra. So I might do it as well, però miftakarni minn mindu kont. U tkellimtuha ma fuq tkellimtuha. Sekk issir jekk le jiġri l-bambineri. Istra. Għatlu, u jien meta kon zaħra niftakar kon najt il-mami u kemm il-papa, kon najdilhom minix ħangawdikom, kon ġana rom qed jajjew, fimt, u jiena kont niġri nitħol, kissellem lawti la mazziġar naqbis, fimt, u ma kellhomx enerġija l-miegħi, u I always felt it, I will not have a life, a proper life with them, fimt, so naħseb u talima u kollax fis-sens. Kif dilt? Imbdilt totalment, għax jiena kemm il-mammi u kemm il-papa spiċċaw bedridden, jiġifieri fis-sodda. Kemm il-mammi u kemm il-papa fl-aħħar. Il-papa qattajt iktar ħemmija. Kont dik żgħira ħafna nimmaġina. Il-papa issa 3 years ago, il-mammi 12 years ago. Il-papa u jiena fis-sens waħdi għax anka biex nerfaw minn ġo sodda. It was physically taxing. U meta miet li l-papa issa jien mal-mamma ħanibda. Mal-mami kont close. Sorry. Sorry. It's alright, normali, babe. It's very painful. It is not joke. Mal-mami kont close ħafna. Pero, u mal-papa kont nġilet. Konna latu, isna kelbu għattus, ma konnix nifilħu xurxini. Kollu latu, mbatara minn jajjat miegħu jew, fimt? Konna nitqatlu. Pero meta mitli l-papa, kien jisu mitli baby. Għax tant kont inqattaħin miegħu, tant dejjem insajjarlu, naddaf, nerfa' u morru t-toilet, irid jitnaddaf, irid irid u minn fuq is-sodda irid nindaħlu ġo s-sodda, irid fimt li kif mitu kera ħanajt il-kelma ġitni ħajti, but ma kontx nafsa naqbad nagħmel. Kif miet, għax ma ġit ħajtek vojta. Ġit ħajti vojta, tipo sa nagħmel. Fis-sens, kera xekna ngħidu kif tlaqtint isni ġinik mal-ewwel qisu fimt isni bdejt ħajja ta' adulta kbira fil-verità. Yes. Jiġifieri wara li mitmissier intqajt mal-imħabba ta' ħajtek. Eżatt, within few months. Istra. 2 months literally. Li You think it's connected? Definitely. What I believe, his name is Nicholas. Missieri l-birthday tiegħu Saint Nick. Okay. 6th December. U hemm ħafna affarijiet, pereżempju l-iktar ġurnata importanti ta' missieri kien kitibhom dates important in life. 16th October, Christmas għax hopp. U 16th October hija Santa Edwidge. Edwidge jommi, 16th October meet. Istra. U kellu data miktuba. Kelli dati miktubin. Wow. Fimt? It's crazy. I mean, I see a lot of connection ta' ġifieri. U Nick, letteralment, min jaf il-papa jgħidlek, ma, jew jgħidlek, kemm kien raġel sew, you got either or from my dad. Jekk tintaqa' ma' Nick tiegħi, għax imma tgħidilkom il-karattru tiegħu. Isu missierek? Kif jitkellem, kif jiċċaqlaq, kif jaħseb, kemm jidħol dik f'xi ħaġa. And he's a nice guy. And he's a very sweet guy. Mek taqbizlu bħal missieri, bħal kulħadd. Kemm ilek miegħu bekk? Le, ma miskin. 3 years. Very in love jew very in love, like the first
X'intajti? Umbat, Stenna. Ħanindaga. M'għandux raġuni biex taqbiżlu l-partner ta' Rebecca u vera. Kajmana. Imma in love. Very in love, like the first day I met him. Every day, għatma kienet, febda relazzjoni li kelli, but every day I fall more in love. Għatma konna f'xi ġifieri this type of love feeling. connection. How nice. It's crazy. So, yeah, did I answer? Well done. Yes. Risposta vera tajba. Thank you very much. Sinclair. Miskina mux Rebecca. Bikkunix, għanna bidu. Eja, Sinclair. Eja, slow. Dinna tal-mejda slow, ġiviri. Ġiviri. Meċxunna naqa. Għallina. What you're doing 10 times faster, please. Nista saqsija li l-nifsi? Tista, mela. Għaxaw wahda, interessanti. Eja. Tista tkun bib mal-ex? Tista tkun bib mal-ex. Ok. U jien. Naħseb kolla nistaw għagġbu għadi. Naħseb jena. Ersa viċin il-mike. Naħseb jena kolla għadni bib mal-ex. Mal-ex iskolla? Ija, ta' anzi, pjuttost, kważi. Really? Sorry, Sinclair. Imma dik il-ħaz. Shut up! Tajt ħafna dik il-ħaz. What does Rebecca know that we don't? Senna, għax naħseb, il-bicċa ta' xolija. Il-bicċa ta' xolija li memx feuds, ġifiri memx negative vibes, li ma nkellimx iktar ta' ħajri, tifhem anzi pjuttost messages kultant l-emmulaw jispikkaw, fimt, f'momenti ġili biex jissaqsi xaħġa, ġili biex jissaqsi għajt close ma l-exes. Imma, hemm xi tnejn minnom, problemi tal-qalb ġili komunika miegħi. Ġifieri waħda minnhom literalment, diħa waslet biex tiżżewweġ għaddit minna għadik il-pressure, mhux apparti mill-żewweġ biss kienet ġifieri anke through the relationship, meta jkollok hemm issue mal-partner tagħha, tiftaħ qalbi miegħha, we know each other inside out. Immaġili. Mhux close li speċi ta' noħorġu data, imma speċi ta' immaġili meta bqajt ħbib magħhom u mbagħad kien hemm mument ferġajt waqajt pereżempju. Waqajt għalli naf mill-lat fiziku. Jiena nemmen li l-mħabba, as we fall in love, we fall out of love. Issa, the only difference is li ħafna min-nies il-problema hija di li għax they fall out in love, it means that for them li il-relazzjoni tagħhom, l-mħabba tagħhom ma fjoriċċiex. Ġifieri, we have to become enemies. Fimt? U di ħafna jitlu fiha, dement li ma jkun hemm sitwazzjoni ta' domestic violence, etc. Mbagħad storja oħra. Imma meta they fall out of love, we become enemies, nkellim biex iktar, issa jew mħabba li go li jkun id-demiġġajt. Tifhem? Le jew kun hemm sitwazzjoni fejn xi ħadd jitlaq u xi ħadd ma jridx. Eżatt. Għalkemm jiena ħankun onesta, jiena man-nies li ħabbejt dejjem bqajt close. Le, jinibqa' close. Għax jiena nemmel li l-imħabba tibqa' ġust tinbidel. Jekk l-imħabba titlaq naħseb ma kienx fully love. Genuine unconditional love. U tinsiex li ma dik il-persuna tkun għattajt esperjenzi sbieħ. U żmien u esperjenzi sbieħ. U mħabba vera kif tista' tieqaf. Ma nistax jiena ma nemmix li naħseb jiena magħmulin fil-verità, jien ma nemmix li magħmulin biex inħobbu persuna waħda l-ħajja. Le, dikka nemmina. Imma not at an early age. Forsi jista' jkun. Titkun taf jiena li l-nifsi issa għalkemm jien issa inħosti naf li nifsi. Il-problema taf x'inhi li jista' jkun li dejjem ngħidu issa naf li l-nifsi. Issa jgħaddu 10 snin oħra u ngħidu naħseb jiena kważi l-40 hemmhekk. Jiena naħseb the secret of a long-term relationship hija bbażata kemm lesti li naċċettaw il-bidliet ta' xulxin fina nfusna. Ġifieri jekk tkun koppja, awtomatikament nikbru aħna ninbidlu l-mod kif naħsbu, kif naġixxu, kif ġifieri ħafna affarijiet jibdew jinbidlu. Lesti nadattaw. Issa lesti li nadattaw u naċċettaw id-differenzi ta' xulxin along the journey of our lives. Jekk le, xi ħadd minnhom jiddroppja. Dik waħda ma wkoll you need to nurture a relationship. Relationship fiha x-xogħol. Jekk ma titfal ix-xogħol, forget about it.
dinna li tajt fija xogħol. Fija xogħol, mhux xogħol, fija ċertu responsabiltajiet li għandek tagħmel u taħdem għalihom. Carlo se taħabbat ħafna mal-mejda. Just saying. Sorry, Mirko. Mirko. Mela, ħanerġa' ma tekka. Fija xogħol. Fija x'inhu t-terminu ta' xogħol li xogħol, dik kelma xogħol. Pereżempju, hemm xogħol li tuħu biex irtagħmlu, hemm xogħol li tgħid mhux fl-ewwel sena toqgħod tibgħat ħafna messaġġi. Eżatt, hemm ċerta affarijiet li għandek tagħmel biex tuħu ħsieb ir-relazzjoni. Hemmhekk inti tkun kuntent fir-relazzjoni tiġik naturali. Romantiċiżmu. Le mhux dejjem tiġik naturali. Carlos bil-mobile silent u koll. Tipo, ħankeċu. Andrea, jgħadġu nos podcast palissa. Adriana. Għajtlu il-kulħat. Għajtlu il-kulħat. Hello, Andriana. Ciao, Andriana. Love you. Ma naħsibx li huwa xogħol. Eżatt, ma biex tajdu xogħol. Il-terminu ta' xogħol naħseb. Nurture, tajjeb nurture, you need to nurture it. You can't take it for... Ektar pjuttost hija responsabilta wkoll. Eżatt, hemm ċerta responsabiltajiet li jiġu naturali. Jekk ma jiġux naturali, mhix qiegħed f'relazzjoni tajba. Mhux dejjem jiġuk naturali, jekk inti pereżempju. Ħanerġa' ngħidilek. Nista' ngħid jekk inti qed tuħu ħafna xogħol fuq innifsek. Umbat tajja, umbat ikollok id-dar, ma kollx ħabti tkun romantiku, mela tiġi minnek li tajt isma'. Ħalli ma nuħux dak ix-xogħol kollu għax hemm dik il-parti ta' ħajti li ma nistax noħodha for granted, irid nirrispetta. Dik ma tiġix naturali li tibla x-xogħol. Le tiġik naturali li inti tagħti priorità dawk l-għażliet u dak il-bilanċ. Mhux dejjem tiġik naturali. Il-biċċa ta' xogħol għadi. Kieku kulħadd għadu flimkien. Il-biċċa ta' xogħol imma għandna l-istess ħaġa, ħana l-istess ħaġa għadna wkoll li inti iktar ma tikber u tsir taf lek innifsek u mbagħad tibda tagħmel l-għażliet li mbagħad issir taf li mija il-partner jew ir-relazzjoni tajba lik. Ma didi tiġi naturali naħseb hija xi ħaġa like immatura li jekk taħseb hekk qatt ma ser nix. You have to put effort into it. Iva, imma l-effort jiġi naturali. Meta inti ssir taf lek innifsek, issir taf meta inti tgħaddi minn ħafna esperjenzi, dik ma taħdimx. U mbagħad fl-aħħar, jiena pereżempju fl-età tiegħi llum għandi 50. Jiena llum naħseb illi fl-aħħar sirna fli nifsi tiġik naturali, ma nabiex maħħa. Inqum fil-ħodu, ma tiġinix naturali namillu kafe, imma najt ħan namillu kafe. Imma nili tiġi naturali li nqum namilla kafe. Imma bħalissa xadek kemm għadek bidu forsi. Xi 7 xhuri. Għakellim 10 snin oħra, ma tiġix naturali. Sekonda, jien li 15 sena. U qatt ma kont nasal sa 7 xhur. Issa wasal sa 7 xhur u vera għadni happy għad ngħid. Imma ġarta kellimni 10 snin oħra. Issa kellimni inta 10 snin oħra. Ma titkellmu għax inti m'intix oħjar minni. Le jien nibqa' ma jiena I put work. Jiena naħseb li once li inti tidħol f'relazzjoni, id-differenza li tagħmel kemm iddum ir-relazzjoni u le hija kif qed nitkellmu aħna il-livell ta' maturità li tkun qed fih meta inti dħalt was the choice, the man, the woman of your life. Fimt? Ġifieri once li inti you picked that person, you picked it as kapitu ta' li inti taf li dan għandu ek għalfejn għax il-baggage ta' esperjenza fil-ħajja tiegħek għal-mitek li inti tiskenjaħ il-persuna b'konversazzjoni anka ta' kwarta, kun taf xinu. Meta tkun iżar, forsi iktar tħares lej il-looks u affarijiet oħra li jkunu iktar importanti f'dak iż-żmien, għalhekk tagħmel id-differenza. Issa il-livell ta' maturità mbagħad jiddependi wkoll mit-trobbija tiegħek u meta tilħaqhom, mhux kulħadd tilħu xorta. Eżatt, mhux kulħadd l-istess. Min għandu 40 sena b'għadu maturaġġ u għadu jagħmel l-iżbal li falling out in love, trying to look xi jaġġel issa xi tippanikja. Jifieri dan huwa l-istess, huwa bbażat ir-relazzjoni. Meta inti kif qed jgħid tiġik naturali, li meta mbagħad inti tidħol f'relazzjoni li jkollok ċertu ta' rispett lejk innifsek, dik importanti, rispett lejk innifsek u ovvjament awtomatikament il-partner tiegħek. Automatikament ħajġu naturali għalfejn għax inti tkun taf tadatta għal dik ir-relazzjoni li inti tħall fiha. Ġifieri qed li aħna it-tnejn li aħna once li aħna tħallna f'relazzjoni, both of us we have to do the input, we have to do some changes, we have to do some changes in our life, ċertu attitudnijiet. Ġifieri awtomatikament jekk inti il-partner tiegħek, jekk inti il-partner tiegħek jiddejjaq li tidħol biż-żarbun ġoddar u inti tagħmilha ħajtek kollha, ħatibda tagħmilha.
li tibda tinsaw barra żarbun u ma' żmien tiġik naturali. Ma' żmien iwa. Ma tibqax tiġi. Kemm il-darba nitkellmu jienu int fuq affarijiet li ma jiġunix naturali. Xiġifieri? Hemm ħafna affarijiet li ma jiġunix naturali f'relazzjoni. U nibdew ngħidu m'għandniex nagħmlu hekk, m'għandniex nagħmlu hekk, għandna nagħmlu hekk. All right, imma sekonda. Moving swiftly on, għax ma naqbilx. Le, ma jien pereżempju meta kelli t-tifla. Għad kien jgħid, l-lissa ħajkollok it-tifla, l-lissa kif ħad biddillek ħajtek, daqshekk riġ, daqshekk hekk. Imma li tuddet it-tifla. Vera mbdilt, vera ħajt imbidlit li, immek, naturali. Ma kienx hemm effort li kelli nagħmel, jiena mal-ewwel ma li tuddet it-tifla niftakar jiena meta ħarġet. It's not the same. Yes and no. No, having a child is not the same as being in a relationship. It's a bit of difference. Because that's paternal and maternal instinct. 100%. Imma it's love. No, but it's different. It's love. No, that's someone you have to take care of. It's not the same. Jiddependi u tiddependi. Lider li nisaw rġi differenti. Mela l-partner tijak is not a person that you should take care of. But we're equal. He's not under me, we're equal. We're equal, but still jinispiċċaw isna mader taħħom ħana dan huwa argument ta' viżjonijiet. Interessanti. Ma nafx imma jiena minn ma jaħsibx li ma tistax ma m'għandekx titfa' effett f'relazzjoni. Mela jien ngħidhom responsabiltajiet. Ħanerġa' għax ma żax naqtaw hekk labdejni argument. Mela jien hemm responsabiltajiet. Inti kull ħaġa li tagħmel f'relazzjoni kollok qed tittamilha. Le, ovvja. Allura tisforza biex tagħmilha. Imma I wouldn't call it sforzo and I couldn't call it work. Ma what would you call it? I would call it naf li għandi xi ħaġa prezzjuża u jekk mhux ħanieħu ħsiebha ħanarmija. Hija nurture. Allura. Mhux nurture għad fil-bidu. Ta' sekk, Rebecca, għanti jiena. Ma ħassaqsi sabiħa. Mela saqsi d-domanda u ħanirringrazzja sakemm tażel id-domanda. Nirringrazzja l-Ultimate. Tipruvax. Mela, mentions Carlos, Ultimate għas-support li dejjem mituna grazzi mill-qalb Ultimate. Nokla l-dizin tal-cards u l-logo We Love It, Customization li għamlulna dal-cards tampawamna. U Customization dejjem jgħinuna, OK Home għall-amara u dekorazzjonijiet, Visiti għad-dawl, CMYK mandartlix CMYK PVC boards u ħansa tal-litana il-Ron Barcelo jew Barcelo? Barcelo. Jienet ngħidu Barcelo. Jista' jkun. Imperial. Qed ngħidha ħażin ma Barcelo. Ram. Barcelona. Du. Mela Rebecca. Ma nafx imma ħansaqsi minnkom. Saqsi l-Abigail, jekk diffiċli l-Abigail. Le, minn taċċaj. Ejja diffiċli. Ejja, saqsi. Deċiżjoni li dispjaċik li ħadd. Għamilt kumpanija ma' Karlo. Kontet nistennija. Emnuni, malli saqsej dik il-mizdosja f'moħħijat, għamilt kumpanija ma' Abigail. L-ewwel ħaġa qed minn moħħi. Għamilt kumpanija ma' Abigail. L-ewwel ħaġa li minn moħħi. Imma ħanaħseb fil-verità. Deċiżjoni ħażina li ħadd. Għaxi ma tantx nieħu deċiżjoni ħażina. Le ħaġa taf xi waħda anti tiegħi. X'inhu? Taf xi waħda ħażina tiegħi. Għandi erba'. Ejja, t-tini ħin. Għax id-deċiżjoni ħażina ta' Abigail kondhom x'jaqsmu pajjiżi vari. Hemm il-Marokk, hemm il-Lebanon. Le, Lebanon ma Jien naf Abigail. Le, darba naħseb dik kienet deċiżjoni ħażina, kważi ħatta ħażina kważi. Ma doffikar vera rqane. Tafa, il-bissut għan inżafda. U ġibulu tixu tajt, għadda tixu. Taf kif jgħat. Xofja, et niprendik. Għajkolli niqaf nilbes ġekki. Vera sħana. Mela, meta kont zaħira kont mort naħdem mit-Tunizja. Le sabiħa t-teċin. Mela. U l-mami għalt li għamel li tijt ma tinżix ma Tunezin. Oh my God. Mux għax kienet razzista jew hekk, ta' ġifieri, blebda mod, imma she didn't want. Le, għandek it-tifla waħda. Jiena oħti mill-Eritrea, ġifieri we have various nationalities in our close proximity. Sinjur qed nagħmlukom issa x'nagħmlu aħna meta jkun hemm backstage. Yes, mani, għax taħħa. Nafa din istorja. Imma ma rridx nispjega ommi. Fis-sens, ma rridix li mmur barra u nerġa' niġib ġuvni għax dejjem hekk. U smawa, dejjem hekk. Kull fejn mur, niġib ġuvni. U ovvjament x'għamilt jiena. Ġejt Tunezin.
U ġibtu Malta u ma spiċċaċ tajjeb. Simpatiku. Xej. Ma spiċċaċ tajjeb. Prince Charles, lejn naf istorja sew. Rajt ir-ritratti. Nista' ngħidha bil-Malti, nisper ma jifhimx bil-Malti. Jifhem bil-Malti. Tunezil jifhem bil-Malti. Imma u jaf x'għamel. Jaf x'għamel. U l-lum il-ġurnata xi 20 sena wara tkellimna ftit. Veru, ġejt kellek kuntatt. Le, għalli sorry. Ejja, għalmenu. Fimt? Għax wan kien għalli li marit b'qalbu ma kien marit b'qalbu xejn. Kont inqum insibu blu imma mhux vera. Max kien jagħmel biex jagħmel. Kien jiżabba bħal puffi. Mhux ta' Kien ġirħal flus mill-portmoni ta' Nanti pereżempju. Kien hemm ħafna affarijiet. Ħadilna l-kard u hekk tal-viża u prova jieħu l-flus. Sa dan it-tant jien qed nippjana biex niżżewġu. Biex u jkun jista' joqgħod Malta. Kemm kellek żmien? Xi 2021. Ġifieri ħadd ma kien jaf, aħna konna ġamorna ġifieri pjanajna d-data, sibna x-xhieda. U xi xahar qabel qed jien ħanagħmel hekk u ma ngħidx il-ommi li ħaniżżewweġ. Bil-burka hekk qed iżżewweġ. Le. Ma nafx issa bro. I got cold feet. I got cold feet u ma żew. Qiegħda titkellem u qed nimmaġina. Timmaġina kieku ħadd. Jiġifieri d-deċiżjoni li kont ħanimmaġina kieku ħadd ta' dik id-deċiżjoni. Isma' id-deċiżjoni taż-żiena fl-aħħar mill-aħħar huma. Imma dik kienet tkun twila, permanenti kienet tkun ħażin id-deċiżjonijiet li nieħdu. Jien inħobbhom id-deċ għax titgħallem minnu. Dik kienet tkun kbira. Hija estrema, estrema. Imma bigħek l-affarijiet ma tagħhomx bżgħar. Jekk ħadhom big. Firework. Eżatt. Ma kien hemm ċertu ċirkostanzi bħal jiena xi 24 sen ilu kont nabbuża mill-eroina pereżempju għal 3 snin u nofs. 3 snin u nofs. Mela, istra, right. U speċajt li għamilt rehab kollu sena sieħa maqful fil-komunità Santa Maria. It was a nice experience. And it built you probably. Emmek fej sibt li l-nifsi. U affarijiet li forsi l-ġenituri tiegħi ma kellhomx t-skills biżżejjed biex jagħmluni u jibnu fija, il-komunità it was like my second home. Illum il-ġurnata għandi rispett kbir għall-istaff, illum il-ġurnata għadhom jirrispettawni. And you know what made you, 2 questions. What made you look for heroin and what made you look for the community? I think il-fat li kon żgħir u kelli sikkatura ħafna fuq. Siri, he was a very, very hardcore. Għadu sallum ġifieri on his 80s u ġifieri li kien għalih joqtol il-kulħadd. Ok. Taf. Ejja, mela, għalili ġifieri, għalija. Imma insomma, nieħu paċenza bieħ, ma taħħa paċenza. Ġifieri taħseb kienet reazzjoni għas-sikkatura. Issa, meta mbagħad kelli l-libertà, I wanted to get back what I've missed. Illa għadda bħed tlajt paċi fil-kelli 17. L-istri, għadda bibtijaj kollu tlajt paċi fil-ħagġat. Jena u koll, kont kbir minn tlajt paċi, 15-16 bibtijaj u jiri buljawni fuq għad il-bicċat tifem u jitkellmu f'dak il-klab. So kien qasmin ħattijħor. Meta mbagħad kelli dik l-opportunità, rrit nabbuża minn kollox. U pjuttost jena ma konċ imbagħti minn ġifieri insecurities, jew hekk qatt ma kont imbagħti minn insecurities. Jena anzi pjuttost bil-kontra, I wanted to try everything. But was it a direct, like to heroin, or was it like No. several drugs? Ovvja dejjem tibda bl-alkohol. L-alkohol. Le jien naf min mill-ewwel. Naf jien ukoll. And as an act of rebellion? Naħseb jiena pjuttost iva biex nirribella prattikament u ħassejtni li jiena invincibbli. I can do everything, fimt? For us it was a game. We tried it out. Ma kienx hemm biża'. Le, biza, għadna kif titkellmu, għata konna zaħar, ma kunniex nasbu għaffarijiet. Anzi, ma tkun zaħar, you start trying things out, experimenti. Provajna għalunna li smek, ġuni, jisa smoke, imman aħjar. Isa smoke? Isa smoke, imman aktar qawwija. That's the information we had from the guy that got it. Wow. How old were you? 20. Istra? 1920 xaġek. We loved it, we got hooked on it. Dak iż-żmien konna naħdmu fil-construction qed tinbena Mater Day. Kien hemm il-kumpanija Skanska u kienu jissubkontraktjawna, we used to get a lot of money bil-cash. Nuqqas ta' motorità. Tipprova kollox, we got hooked, siċċajna broke, konna flat buġibba, kellna kollha nitilqu minn ġo fiha ma konniex taffordjaw ħarsu l-keram, immur in-naxxar l-oħra marru pajjiżhom.
U nduna dak iż-żmien in-naxxar il-ħbib tiegħi kważi kollha jieħdu l-heroin u got in the game. And what made you say li għandi bżonn lajnuna? Along the 3 years and a half, jintlift 7 ħbib tiegħi. Jesus! Oh my God. All right. Li dak it-tip mbagħad tif sitwazzjoni fejn tibda jisek taċċetta li you're the next one, tkun fil-funeral, tibda tħares lejn nisma dwarek. Tejt jiġu dawn il-funeral tiegħi. Bis-senti kollhom daħsibijiet? Bil-fors ikollok. Ġifieri, you're in that game. Dak bitaw d-dijak, dak sabuħ fl-għal-em, dak sabuħ fl-għal-għaw, kont il-biraħ kont miegħu. I mean... Imma can I ask something ikun sar xi żball, ikun id-doża, ikun l-eroina tkun. Mhux ifhem, you're buying it on. Or is it just gamble? Ġieli ssib kwalità li iva, ġieli ssib kwalità li tkun b'saħħitha ħafna. Eżatt, allura kif timdorri tieħu half a gram pereżempju. U tagħmellek l-effett. Dejteħ da, tinsiex you're injecting it right in the vein, whatever is in there, fim? You don't know. You don't know, but afterwards, fimt? Kien żmien li l-heroin kienet ħafna, l-heroin users dak iż-żmien. Pero, in a way, illum il-ġurnata looking back, ngħid samnalla ġara jekk ikolli jgħidu li jekk ikollok terġa' titwielet minn ġdid. Ngħaddi minn kull ma għaddejt, it's fine. L-uniku ħaġa li nibdelija li ma weġġax in-nies li kienu hemmhekk għalija li rawni sew. U weġġajthom mħabba l-attitudni. Dik fibils forsi nagħti iktar tkas. Ovvjament, kif nafu l-heroin tneħħilek l-emozzjonijiet. Jiġifieri that's why it's considered the best drug ever. As a feeling, it's amazing. Why? It numbs your emotions. Yes. Ma jekk ġifieri minn the feeling is incomparable minn dera. Allura hekk hija droga li jużawha biex jaħarbu minn realtà. U l-ħaj tagħha apparently l-ebda ħaġa oħra ma tista' tik dak il-feeling tal-ħaj. The high is so nice, tifhem ġifieri ma tkun giddieb jekk tgħid il-feeling mhux sabiħ, jew l-konsegwenzi li ġib magħha u ma koroħ. Fimt? Imma the feeling is amazing li inti kapaċi tiswitcha, you switch off. And you're just floating. That pain, that emotional pain. Yeah. Dak il-famuż switch li kieku nixdu break up per eżempju, kemm nixtieq ma għadniex inħobbu nitfi switch u ma nibqax inħobbu. With heroin you can do it. Forsi tawassal messaġġ ħażin, but in reality that's what it is. Yes, but then you open up again short time. Imma what terġa' tagħla your mission is to get the money every morning inti. U mbagħad kienet diffiċli biex ħriġt. Umbat, tiġi fi stat, fejn taf tiġi li. Tipo l-uġieħ kien hemm. Inti tibda, l-uġieħ kien hemm, ovvja, l-addiction edem. X'uġieħ imma xiex. Calm down, una. Physical, why it happens? Għax it takes over all your system. Femt allura ġifieri inti awtom bħal ma dipendenza bħal kwalinkwa ħaġa, kafe. Jekk ma nieħux kafe fil-għodu niġġennen jiena. That's an addiction. This is also physical, it's not just. But very big. But physical. Imma tibda tħoss id-deni daqqa tħoss il-bar, tara ħirex. Bħal meta tkun marit, kollok d-deni per eżempju, dak l-ġieħ. Ġieli naqra iktar, għax ġieli anka per eżempju, you get wet dreams, dak it-tip, in-nisa per eżempju jifqilhom il-period. Literalment, naf nisa li kienu fil-ħajja tal-prostituzzjoni, li kienu jużaw dak iż-żmien u kont jien, inqabdu pregnant u ma jafux li huma pregnant. Ma jafux. Ma kienux jafu ġifieri għalfejn ma kienux għadhom jaraw period, it stops. It takes hold, your whole system. Allura every day inti your mission is tħosslu ġie moħħok I need to get the money to get my fix. Once you get your fix, inti tiġi normali mbagħad, mhux tiġi you can function. Għax mbagħad l-addiction tiġi biex tiġi normali, nifsa l-raġuna bħal meta r-raġuna magħha. Okay, all right. Sewwa, 5 minuti ilu jekk għadni ma ħaġ nista' noqtolkom jekk naf li għandkom 10 lili fil-but, għax nieħodilkom, noqtolkom. Ġifieri li ma tagħmilih għax taf li tispeċjalista. Meta kont bulimik jiena u niġi l-binge day, ġifier fejn niekol, noqtolkom kont għalik. Kont niġi għandek, pereżempju, inti tmur sa toilet niftaħlek il-friġġ u nisraqlek kelek kont, Ejwa, addiction. It's an addiction. Allura, its priority is your mission. Mbagħad jaf imur fit-toilet u nqodna mal-sit-ups. Hekk ġifieri. You can't control. Allura awtomatikament meta bdejt titlef il-dawl il-ħbib tiegħi. Tibda tiġi conscious, it's your next, tibda tara. And what was the point when you actually, do you remember, tiftakar ġurnata li għaddaqsek? Kienet ġurnata, kien periodu, kienet proċess? Kienet saret xi serqa, għax tinsiex, once you're in the game, meta ssir xi serqa, per eżempju, il-naxxar jew l-inħawi,
kienu jiġbruna kollha. Biex imbagħad jaraw minn jieħdu l-informazzjoni forsi jsibu l-link. Allura tidaj. U speċi ta' mbagħad awtomatikament tibda tara ċertu nies li kienu pożittivi fil-ħajja tiegħek qed iwarbuk. Mietu daw kollha. Tibda tgħid imma x'jien nagħmel bħajti. Madonna qed nagħmel, fimt? Meta m'għandix għalfejn. Mhux in a way għax jien ma tgħidx kon xi abbużat jew abbużat kont meta kont żgħir imma bħal ta' kulleta tiegħi l-swat. Dik argumenti ieħor iċ-ċajt kottana, l-iskola, il-teacher, il-mużew jiġbidlek il-barbetti, id-dar, il-ġenituri, u mbagħad tiġi ġlieda l-embulaw. Ġibda constant battlefield. U min jibża mill-idea li tmur komunità, ma kif qed titkellem issa dik kienet formattiva ħafna f'ħajtek. Il-komunità, amazing! Skoprejt affarijiet fiha nnifsi laqqas biss kont nimmaġinhom. Bħal il-weaknesses tiegħi minn fejn kargom x'nagħmel bihom il-weaknesses tiegħi kemm kont naħrabhom pereżempju. You face your vulnerability. Il-ġurnata I challenge them my weakness, anzi pjuttost. You have a good relationship with your weakness. Your friends. I know my weaknesses, imma in a way I challenge them. Ġifieri hekk ħaġa flok is-soltu kont nipprova nara kif ħanaħraba jew da. Illum il-ġurnata nitlaq bir-ras. Issir taf iktar fuq hekk innifsek eżin issaħħaħ lilek innifsek il-karattru tiegħek. Il-mod kif taħseb, tieqaf taħseb imbagħad taġixxi, fes-soltu taġixxi. Tifhem? Ġifieri il-komunità tagħna dak l-skills kollha li kont kapaċi sib dak il-bilanċ fil-ħajja. Fimt għalhekk il-komunità tkun ekstrem, ġifieri ma tħallix sufa, ġifieri. Darba minnhom il-3 ijiem inħaffer ħofra ġol għalqa. Irrid nidħol fiha dit-toqba, fimt? Jiena u ieħor konna, ġilidna fil-komunità, fil-bidu konna fil-bidu. U bħala kastik. L-ewwel neħħewna free time, il-konsegwenza fil-kxina nsajru għal kulħadd, konna xi 18 resident. Imma titgħallem id-disciplina. Fintu. U iktar ma niġġieldu, iktar jitfgħuna flimkien. Anke kemm mur it-toilet toqgħod tistenni wara l-bib miegħu. Ma jibni relazzjoni ma' persuna li għandek friction magħha Ġildu li at a point kien hemm staff konni fenek tal-ġen mara, it's my second mother l-ġurnata nikkonsidra. Għaltinna daqshekk, hemmhekk konna out of our free will, nistgħu nitilqu meta rridu ma konniex bil. Le, tħallna qed araw free will. U at any time nista' nitlaq il-bib miftuħ nista' nitlaq. L-għażla f'idejk biex tkun. Għax l-għażla f'idejk. Kienu jiġu anke mill-ħabs, jiddeċiedu li jista' jagħmlu komunità. Jew marru għal-ħabs. Jiġu, issa jekk ma kien hemm ħafna minnhom mill-ħabs qalu le ħuduna l-ħabs għax iktar komdu. Għax there is treatment, heavy treatment. U speċjali niġġieldu u mbagħad qaltilna daqshekk ħed naf mikom tidu tagħmlu ħofra titlu ġo fiha. Fl-għal tħaffruha. Mbagħad is-sinifikat huwa li tittar minn negattivizmu u tordmu. Istra. Allura fl-ewwel uffiċċju tagħha, da kellha uffiċċju bin-net, jiena u sieħbi. La sigaretti, ma nkellmu l-ħadd, kultant il-komunità l-oħra jiġu residenti jikkonfrontawk. Xiġifieri? Jikkonfrontawk ġifieri. Jibdew jgħidulek ara kif spiċċajt, fimt meta ħataqbad lilek innifsek fil-ħajja kollha jtu konfront suppost kostruttiv. Fimt? U inti ma tix tirreakta, tittieqaf tħares li wieħed minnhom. Tisma' ma tistax ma tistax tagħmel body language. Xejn, letteralment tagħmel taqla. Eżatt, u mbagħad jitilqu u tkompli. U għamilna 3 days minn filgħodu sa fil-għaxija, sal-10 ta' bil-lejl. Nemu suda, fimt? Ħabib tiegħi after the first 6 hours bida jħaffer fil-ħamrija u sab il-blat. Ċipieċi. Lest. Lest. Għax ma stax kompli. Mar għalla lest. Għatlu lest. Għatlu le, mux ċifiri, għatlu mux inti d-deċidi, n-deċidi meta t-lesti. Kisser il-blat. Għalla sibt il-blat, għatlu murġi mazza skarpellu kompli nizel. Għalla xini, għatlek matriċ ħalli l-jurin biex nkun ċerti titlaq klim minnaw, titlaq l-barra. Kaċċif. Le, għalt li jek ma tix tamela, ħalli l-jurin biex ikollok sinjal huma evidenza li minn komunità ma ħax ta' sustanza ħareġ clean u tista' titlaq l-barra. Għalt li m'għandix nagħmel naħliħin magħkom. Jekk tridu vera tagħmlu xi ħaġa, and that was one of the big challenges ukoll. Ma I did it, fimtu ma tillum il-ġurnata. Choosing to stay is a challenge into itself. Mhux hekk?
Era l-lum il-ġurnata fil-komunità kienu konna television room, allura konna naraw programmi, l-lum il-ġurnata naraw programmi series li naħdem fihom jien. Allura għal ħafna mill-istaff I became their trophy, jara dak jinaw bħalkom. You know what I mean? Moral of the story, jekk taħseb li għandek bżonn il-komunità, għandek x'tibża. Tibża, le, dan Sfortunatament, meta konna nismaw, meta kont fit-triq, kont junkie jena, u kont nisma fuq il-komunità, għemmek iġennu, kem jġaluk torok il-fili bil-toothbrush. U tifem jedu la kaffariet, bħal dak il-famus proverbju, ma nħax lejna pjajt li u għares. Fimt? Għatmu ħajdu la kaffariet sbieħ tal-komunità, sa' kem ma jkunx vera jirrispettak il-persuna. Fimt? Imma l-komunità taħtni skills li għadni nużom. Illum il-ġurnata. Ġifiri dan għaddew 24 sena, fil-millennium kont maqfulem, Fimt? Thank you, Sinclair. Very imma it was amazing li tibda ngħid istja fil-komunità konna nagħmlu għadin. Ġifieri l-skills. U vera kienu jgħidulna li l-għodda li ħadd jieħdu minn hawn, ħadd jieħduhom għal ħajjitkom kollha. Fimt? U naħseb sigriet tas-suċċess tiegħi hija l-komunità għax għal mitni kemm inkun hard worker, determined, fimt? Issa, ħansa, il-konversazzjoni ma darraġa. Sinclair ħanerġan saqsijena. ħanaqla fil-sujġet ma ħansaqsi Sinclair. Għax persi l-ewel għal we're not made. Sekonda. Sinclair saq, mux jini mistura Sinclair. Le. Mux għek il-bicċa. Le, ek. Essa dorne. Inti mux ġa saqsejt. Kulħat saqsa, issa jini misni, nerġaw nibdaw mill-bidu. Jinkot l-axħar. Mela. Mela, għax l-ewel għal li maħnix we're not made to be with one person. Allora sen saqsik, x'taħseb minn open relationship u titħajjar tipprova jew qatt tagħmilta open relationship? Ifhem f'dinja daqshekk issa llum il-ġurnata li xejn mhux xejn. Jostenna naqra. Rebecca żejra le. Open relationship. Kemm inti dittatura. Tistaqtili Nirringrazzjakom ħajkolli ħallikom. Dinja mejda. Bekka di mekka da kif keċċietni. Dinja mejda f'konversazzjoni miftuħa u nisma' biex Poġġi bil-qeda, Sinkli. Demokratika inti Ħalli jekk erġa' tibżax mill-mikrofon, musa nħalli għatwadda open relationship. Attenti il-mikrofon. Umbat naħseb wara ħat wieġbek Rebecca. Għandi feeling zaħir li Rebecca tixtieq tajt xi ħaġa. Tlaqna Sink, go for it. Żguru. Għara biex ħatmur id-dar inkella. Jiena naħseb li ħafna min-nies in ġenerali jinterpretaw relazzjonijiet jimmudellawhom kif jaqbel lilhom. Sewwa m'għandi xejn għal nies li huma f'open relationship. Però jien ma naħsibx li kieku jkolli relazzjoni an open relationship ħankun komdu fiha. Fim? Għalfejn għax naħseb jiena meta tasal biex tagħmel pass kif konna nitkellmu qabel li inti tidħol f'relazzjoni, inti għandek ċertu commitments. You have to mold yourself as kapitu ta' dik ir-relazzjoni. Biex kapitu ħażin ma. Le, ma inti you're intimately connected to someone, and then you just have sex with other people. Mux polyamorous qed ngħidu. Mux tħobb iktar minn persona waħda. Illum nisa tinduna, mux tinduna ċans nitkellem. Le, nidħollu iktar fil-fond. Għalli jitkellemu. Tħobb persona waħda, ġist tagħmel sess ma iktar minn persona waħda. Il-mistoqsija mhux dik. Dik hi open relationship. Il-mistoqsija hi open relationship. Iva jew le? Ija, kompli. Hemm ħafna każi differenti u qed jispjegali. Hemm ħafna każi differenti. Hemm nies li ġieri ma jkollhomx relazzjoni sesswali mal-partner tagħhom imma jħobbu ammens u jiffittxu nies oħra. Ġifieri kollox issib. Jien ma naħsibx nħossni komdu fiha kieku nkun f'relazzjoni, jiena naħseb old school. Għax inkella Rebecca ma tkellimniex iktar. Le. Jiena naħseb li imma jekk jiena nasal biex nidħol f'relazzjoni, I'm a bit of an old school. I like to feel that. Għalfejn għax ma nkunx kif nafu relazzjoni hija bbażata fuq ukoll ċertu intimità. Intimità mhux sesswali, intimità spiritwali, intimità mentali. Ġifieri irid ikun hemm dik l-attraction li dak il-nukleu. Dak il-nukleu automatikament ħajkun imtappan. Mhux hekk ma li tħallix ħadd sakemm ma jkunx ħepitnej li huma għax għajmin minn kollox illum il-ġurnata jiddura d-dinja u nara nies minn kull tip u minn kull mentalità u ma niġġudika l-ħadd. Nħalli kulħadd jagħmel li jrid. Imma kif inti aħna jien bħalek jiena fis-70s, I'm a 70s kid.
baby. Allora, ma 70s baby, jiena għalija il-mod kif nara relazzjoni. Inti tejr naħseb. Żgur, imma ma nafx imbagħad iż-żgħar kif jimterpretaw, ma nistax nimponi fuqhom kif jinterpretaw. Ma naqbilx magħha, lejra ma naqbilx magħha. Lejra ma tgħidx li lejra tajba intokra. Meta tajba tajba u mhux tajba jien inħossa lejra. Naqbżu s-suġġett, sekond. Ma importax, id-dokka lejra. Intu nkunna fuq lejra. Hemm ejra u hemm ejra. Jekk inti fucking ejra, sorry. Ejra inti fucking ejra. U lejra, it's a negative vibe. Lejra ma tirreflettix kemm tħobb il-partner tiegħek. Iżda lejra tirrifletti kemm inti insecure fir-relazzjoni tiegħek. Ma jekk tħossa mhux tħossa. Jiena ma noqgħodx f'relazzjoni insecure. Jiena. Jekk għandi lejra. Tistaqsini jekk innejx għall-partner, ħanrispondi. Mela. Niġuħod. Ne ara. Taqbel ma lejra. Ma naqbel m'għandix għalfejn nejr għax naf kif inhu miegħi, right? Però well a bitch crosses the line. Honey, mhux hu. Allura mhux nej. Stenna, imma inti. Tipo back away. Ersa! Ġirat imma, kien hemm min cross the line? Madam? Le, għax kif nagħti ħarsa jekku u miskin. U vera tifel sew, u vera jimxi kif suppo, raġa kif għandu jkun. Imma sabiħ. Allora jattira. Naqra nisa. Mazza. Għaxi fedela ta' il-kugera. Meta jiġu. Nela minnek. 3 snin. Imma met u vera jżom u anka waqt jekk titkellem minn xi ħadd hekk miegħi ibewwet. U vera. He knows what he needs to do and I respect ma ngħidx għalih li ħanoqgħod nirraq xejn. Imma jekk xi ħadd. Ġieli ġrat imma. Ħansaqsik domanda. Ma waslux sem għax ħarsa u joqogħdu lura. Ħansaqsik domanda. Naħseb kulħadd jaf li ħansaqsik domanda. Jekk tiġi tfajla attraenti. Sawa tkunu ġi xi parti pereżempju. U tiġi tfajla. Ġada ħażina, Għajnet jinbidlu. Għax naħseb din kollu inti qed tiġibu bidejk. Jekk dan tiġi tfajla attraenti. U tieqaf għall-bar u tibda tara konversazzjoni. It's because you're handsome, qalbi, għaxu ma jkunx jaf tipo nkellima ma li għaf, ħares lej, ma xtamel inti. Lej, jina nħalliħ ikompli, imma tipo umbat jinnaf. Tmur saħdeħ. Mur saħdeħ. Ma namel xej, saġġi. Imma musta tiġi u taħdu minn daru. Mux minn dawk li toqgħidu. X'għażlek dik minni. Mur mill-bot tagħmel ħarsa, tipo. Mill-bot temnu, intom it-tnejn issa, intom it-tnejn. Jiena nejr. Intom it-tnejn, għax inti tifhimha. Dawn iridu dumu naqas. Le jiena nejr, imma mhux imma temnu li playfully. Temnu li lejra għanda tkun f'relazzjoni. Iva. Naqra zaħira. Ma terx għalija personalment. Jina karatterata ma jekk ma jerx, najda ma jettix kasi. Ma għandux għalfejn jgħir. Imma lejra ma tirreflettix kemm tħobb il-partner tiegħek. Imma meta puts you down. Lejra. Not that type of lejra. Not being possessive. Eżatt. DJ tipo back up. She's mine. Eżatt, imma ejra li tajt, li ma jagħmilx ovvjament. Mhux ħan pretendi li mbagħad ma rridux imorru dak l-estrem li ikun flirti ma' kull mara li jara u tippretendu ma tgħidux. Imma jekk kif bħal Nick is such a nice gentleman, fim, ikompli man nies, sbieħ u mhumiex, nisa, that's fine. Ma nemminx li naħseb jiena li hemm lok li kunem. Imma dik in-naqra that fuels desire is nice. That's bullshit. It fuels desire. Memx dik in-naqra, ejra miex xi ħaġa li tista' tieħu grok. Imma jella ma ngħidlek. Ma naħsibx. Jekk inti mbaqbist il-limit, jekk inti ġej darba kellimtu whatever ġejt sitina, ġejt 4 darbit 6. But it's her problem. That's another problem. Lemma dik ħaġa m'għandux jaqsam. Mhux qed ngħid għalih. Jekk hemm xi ħadd over jekk hemm xi ħadd open li qed jipprova
jurik li ħajtħollok, mbagħad hemm ċerta il-fensi sirtu jkunu hemm. Stenna, jekk qiegħda ma' xi ħadd u ġiet tfajla sitt darbi tkellma tkun too much. Eżatt. Jiena nistenna li hu jgħidilha. Dik qed ngħidu. Jimma jiksera. Mhux se jiksera majorija. Jew inkella jippreżentak. It's fine. Jiena qed ngħidlek huwa. L-allura hemm dawn l-elementi kollha pożittivi fil-partner tiegħek. Għatem lok u temmen li naqra ejra zaħira hija tajba. Naqra zaħira. Imma ma taħsibx dik xi ħaġa skont li smajta. Mhix xi ħaġa f'negative. Sorry, Jay, soluzzo. Mhux xi ħaġa f'negative way. Negatività li I put you down u nġalek tħossok vera ħażin. Le. Ġifieri inti lejra ma titfaħħix mal-kategorija ta' it's a negative element in a relationship. Skont xejra, sin. Skont xejra, jekk lejra hija li l-ġi jittanta. Le, ma dika, eżatt. That's negative. Ajran li kieku tiġi dik is-sitwazzjoni. Negative, but kemm hawn nisa li għaddew minna di. This is a very interesting. Imma il-mistoqsija ma kienx dik, il-mistoqsija kienet. Hija saqu sabiħ ħafna qed nieħu gost. Ħafna, però il-mistoqsija kienet. Open relationship jew le. Ejra m'għandix taqsam. Carlos, taf x'inhi diskussjoni interessanti. Tiġi li ntoqtol id-diskussjoni. Għana lex tagħmel mura mal-kafe mill-magna. Mela, ħanif għal-kafe. Għanna ħalib Ejdin, għanna ħalib. Għanna ħalib? Kafe mill-magna. Grazzi. Spiċajna kważi. Grazzi l-Ultimate, tal-li tawna l-coffee machine. Carlos, hu l-order. Narakom għal-break. Milli cappuccino. Cappuccino għandak! Carlos, meta diskussjoni tajba ma tox tajt imma l-mistoqsija mux xejta Carlos! In relationship. OK Home, Panta Road Lija. okhome.co.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Il-kafe, guys, il-kafe. Buonissimo, ragazzi. L-Ultimate għal-kafe għadik il-magra straordinarja li dana. Grazzi Matthew, grazzi Ultimate. Mela l-Ultimate id-debeħ il-kafe. Il-magni. U l-kafe minn iġibu? Itu junnawu ma' kollu. L-Ultimate? Mela. Il-magna, għarajn il-magna. Imiss il-Carlos. Għandi mistoqsija, ħanaqra l-mistoqsija, bat niddeċidu il-minħantu. Għax kell instruction għati mistoqsija vera hot, allora ta' tkun vera hot. Il-masturbazzjoni. Hobby, sabiħ, li kulħadd hob jagħmel, naħseb, ma nafx. Il-masturbazzjoni, għat props favoriti u sorsi ta' ispirazzjoni. Mela, il-masturbazzjoni. X'inhu ġieli użajt xi props favoriti, għandek xi props favoriti? Jew għandek xi sorsi ta' ispirazzjoni. Il-sim marajot bħala sors. Immaġina. Kulħadd efhem dak vera baż. Għandek temperatura perfetta. Jiena meta kont jiddependi jekk il-kontinent Afrikan kun jisa overcraft. Mela. Ġifieri. Ma sa sejtix tistaqsija li lejn il-mistoqsija. Le, ma dik ma nasibx tot bħala masturbazzjoni. Żomm, jiena ma sa sejtix masturbazzjoni mhux waħdek. Mux bil-mara. Le, jimma kont namel xejn. Stenna naqra. Jien konsideratek. Konsiderat naqla fajnejja. Dak mux masturbazzjoni. Masturbazzjoni tagħmel xi ħaġa li lek innifsek. Eżatt, masturbazzjoni waqt. Irrid nagħmel kollox. Self-love. Eżatt, self-love. Il-Rebecca darba sibtilha. Mela sasu Rebecca. Mela il-Rebecca jew l-Abigail minn ħasas. Rebecca. Tista' sassi li Kevin. Rebecca. Daħli fil-kom
Mandi xejn minn daw. No toys? No toys. Never? Taqbel magħhom imma. Jamlu ma fisse għax m'għandix bżonn assolutament. Even French baguette bħal dak. Isma' di mhix ħaġa mhix ħaġa ta' bżonn. Insomma, it's a different experience. U jista' jkun ukoll amalgamat mal-French baguette. Żomm naqra, għax ġo relazzjoni. Waħda ħanisimgħu. Alright, laqqas. Laqqas miegħu tipo qatt ma dit li mirra, qatt ma kelli narhom naf min għandu it's curious for me tipo isma' Le, jinki kum minnek nitħajjar. Imma prova ta' darba. Forsi għadha ma jwassix dik il-fażi fil-ħajja. Għadha mhux hemm. Eżatt. But maybe in the future might be something to spice it up. Maċekku, eventualment. Iġit mudeja bong. Fuq eBay taf xsib fuq eBay. I have a present for you. Sib dal-ġugarel fuq eBay. I bought this. Ok, mela stenna, la saqsajt il-Rebecca. Imma sorsi ta' ispirazzjoni. Dik ukoll hemm. Fiex taħseb. Ħa nerġa' naqra il-mistoqsija. Il-masturbazzjoni tkun sors ta' ispirazzjoni. Le, jew toj, jew sors ta' ispirazzjoni. Jew tuża xi ħaġa to enhance. Jew xispirak fil-masturbazzjoni. Hemm pereżempju xi xenarju li taħseb fih. Jien naf eżatt. I mean, with him, I mean, I'm just... Masturbazzjoni mhux fis-sess. Dik ħaġa oħra. On your own. No, nothing. No. On blank taħseb. Li, xejn. m'għandix ċans. Allura għandek bżonn tuja xi ħafi flek ix-xogħol. M'għandix ċans. ċans waħda. Le, għax u dejjem hemm. Meta kont qabel ma kien hemm. There silver plate għandek bżonn inti l-masturbazzjoni. Kont relazzjoni, jien inħassar minn ġo relazzjoni u nidħol oħra. Immedjatament. Jiena mir-relazzjoni allora, mir-relazzjoni. Tilbes il-hot pants u toħroġ barra ta' Stenna, ġdi kbira, ġifiri. Kull ma għandha bżonn Rebecca jekk tiġi f'dak l-istat, fimti? Tilbes il-hot pants u toħroġ il-garbage fil-gallerija. Ikopem sigaret. Come in, let's do the bucket. Imma Rebecca ma jġbux dik it-tarġil vera, Rebecca, li jġob il-hot pants. Laqqa xejn. Fimt? Tipo. Le, I know that. Stenna, Abigail, għajti, għax naħdu fuq xulxin. Qatt ma milt masturbazzjoni, qatt never. Wahdi. Le! All right. You don't know what you're missing. I am impressed. I know, I don't think that I'm like... I'm not, I'm such a nerd. Min daqsek, nista' nikkonferma. Jena, inni naf il-Rebecca Di l-ewwel darba li tqalt ma' xi ħadd li qatt ma għamel masturbazzjoni. L-ewwel darba f'ħajti. Jiena nista' nikkonferma li xi is. L-apparenza ta' Rebecca. Anka jien nerd imma l-apparenza ta' Rebecca arraq ħafna. Fil-verità, veru. Character-wise hija ħafna riservata. Imma fil-verità, in her character, she is quite a nerd. Tipo, vera mara ta' dar, vera mara ma vera. Imma m'hemm xejn. M'hemm xejn ħażin. Le, m'hemm xejn li inti tkun mara ta' dar. La xejn, go for it, girls and enjoy. Però jien dejjem minn relazzjoni allura qatt ma kelli dak iċ-ċans waħdi li ngħid. Għandi You're the first person I met, Estra. Like tipo No. U laqqas qatt ma rajt toy vizuali, tipo naf minn Imma għandu kollezzjoni. Kemm int ħelwa ħin. Proset. X'ideja xi da. Proset qalbi. Sissa jgħidu. Issa ċempilli 15 sena oħra. Min fejn Friday da? Ibat li link. Kif niżella biex tagħmlu rotating? Dan mhux qed jaħdem hekk għandu bżonn xi ħaġa. Batteries, Rebecca, batteries. Okay, inti missek, dażek, Rebecca inti missek. Suppost inti missek warajja da. Le, jiena mbagħad int ma Rebecca ma fintix. Go with the flow. Aw, pattiru Ħaqni. Il-demelaggio di Carlo. Ħadd fattieri. Abduk fil-fatt Carlos u tikdibx. Taf li le? Waqta naqa. Vera? Qatt ma ġrat li. Flebda fatt. Qatt.
Vera. Għax naħseb jena. Għax naħseb Abigail. Abdu xiex. Fil-fat. Jgħamil xiex. Jew qed tagħmel sess, jew tagħmel dak li konna titkellmu fuq issa, masturbazzjoni u hekk. Taf li le? Qatt ma ġrat. Onestament. Le l-aħħar darbat li qabdek il-pulizija. Le, ma dak il-pulizija. Orrajt, għandek raġun. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Mela, żomm. Imma qatt ma nqabad fil-fatt, imma pulizija qabdu. Imma qatt ma nqabad. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi lill-sponsors kollha. Jien ħajkolli mmur għax ma niflaħx iktar għal dawn l-affarijiet. Tammiċ population. Pulizija qabadni. Qabadni. Mela nqbad fil-fatt. Ej, forra. Għajt il-gidba li għad. Ma nikkonsidrajx qabadni fil-fatt. Dana konna qegħdin hemmhekk, konna għaddejjin fil-karozza. U imma tiġi l-karozza pulizija tara flashing lights u sakemm ġiew ħabtinna konna rranġajna ma qabadniex eżatt fil-fatt. Fimt, għax inti il-pulizija thank God mhumiex daqshekk diskreti. Jiġulek għana bil-flashing lights tagħhom ġejjin minn u f'daqqa taħli warajk hekk il-flashlight u tirranġa. Essax ma nikkonsidx qabduni qabduni fil-fatt kun għaddej gas dawn jinfetaħ il-bib. Alright, Sinclair, għabdu iktar ersaq l-Mike, Sinclair. Jiena kien hemm spot partikolari fejn wara xi party jew hekk immur naraw il-sunrise u mbagħad tara is-sunrise u morning glory u kollha. Issa, dak il-post vera sabiħ, jgħat fl-warrab, ġifiri in the middle of nowhere. Dak il-bataslu fil-face-tune bat kienu ġuddar, imma għall-ewwel test, il-trial run biex niftehmu, jew inkella ta' malajr, dak il-post għax in the middle of nowhere u triq tagħlaq. Darba d-dejjin, insomma, kienet fuq jien isfel, u waqt li kienet isfel jiena, ninnota li kien hemm kaċċatur wara l-ħajt ta' sejjeħ, jara show, tefa' center fil-ġemp, għaddew għajtli flamingos għaskas, għas-idea. Battaljuna safa. Dasab xaq daqsek bejn il-ħajt ta' sejjeħ, sorry, sab xaq daqsek fil-ħajt ta' sejjeħ, intefem u qed jara show. Jiena rajtu, imma maċċejn, għax li kieku kell ngħid, kodni qaflof sil-kedda. Mhux ħatiqaf. ċek, lesti. Allura maċċejn u ħallejt jara kollox. Ġifieri hemmhekk ħassejtni tajjeb, għax salvajt ħafna safa. Kont se ngħidlek. Intu ekoloġista. Ekoloġista. How to distract the hunter. Mela sinjur, jekk intkom dawk dal-kollha tal-MOS u l-Bird Life, jekk intkom tixtiequ salvaw la safar, ċemplu Sinclair jgħidilkom. Konsultazzjoni u hekk tistgħu tiġu. Free consultancy. Sakemm jażel mistoqsija nfakkarkom tislu TikTok ta' Take Two, jew Instagram, jew Facebook, u tistaw taraw il-small clips. Yes. Għalli tistaw tarawna fuq YouTube. Yes, indeed. Għamlu subscribe, please. Subscribe. Għandi wahda minnom, naf li ma tapplika l-ħat minnkom, ma xkolla ħat għajdu li le. Pero tajjeb li najd, il-saqsija, għalfejn għax naħseb jena toħroġ. Faqqa importanti. Tikkonsidra tiftaħ OnlyFans. OnlyFans. Ovvjament, ma naħsibx li ħat. Isma, meta kont zaħira, meta kont zaħira, ġili kont konsidra mur dawa mal-poles, per eżempju, lap dancer. Lap dancer jew biex titrejnax bħala training. Le biex bħala training. In a gentleman's club. Eżatt, G-string. Kon konsidra kont zaħira, għatma milta, ma. It's fun, għamilta jena. Training jinkont għamiltu. Naħseb li missuk il-problema tijaj. Imma l-kunċett tal-OnlyFans. Ma dik għazla tijak kien missuk xew le, Eżatt. Karla tħabbat mal-mejda. Miex nħabbat? Il-kunċett ta' OnlyFans. Le, mandi xej, ma. Instagram. Le, ma. Il-kunċett ta' OnlyFans taqblu? Ma taqblux. Dak l-argument. Jiena naħseb li. Le, jiena. ħanejdli. Ma sibx ħafna nisa mux Maltin, ma nafx Maltin Naf Maltin. Pero qed jagħmlu xeba flus, pero it's not something I would do. Ma nissuġġerix tfajliet speċjalment ta' dom żgħar li issa xi ħadd
over whatever deċida jagħmilha, good for them, imma tfajlit. Unfortunately qed jiġu ħafna influenzati tfajlit żgħar to do it. U inti meta titfa' hemmhekk, titfa' images hemmhekk. People can just screenshot them. M'għandix idea. They're out there forever. Obviously, on page u hemm anke kategoriji. Imma once inti tfajt image ta' jien naf ta' żejżiet. Ħadu lek screenshot and they own it forever. OnlyFans imma ritratti jew videos? Għax inti titlob inti tajdhom jien ħantik dak l-ammont u rini żejża u pereżempju. Ma nafx kif taħdem jien onestament. Apparentement ikollha profiles, pictures u biex tarhom hemm kategoriji biex tarhom titħallas. Biex tarhom titħallas. Ħallas, pereżempju din inaf Maltija għandha prattikament section pereżempju tal-feet. Dik jibatu li ħafna. Tajniex ma jibatu lek tal-feet fetishu. Kull ma tieħu tratta saqajja biss. U xi krua Ekku, hemm ta' wieġhom hekk pereżempju Angli. U ta' flus bija di. Mbagħad ovvjament tista' Carlos jagħmel il-flus b'saqaj hekk kif. Għax monstruosità. Għandek xi fangal infaction. Ngħidlek jiena skont li qal it-tabib sew jiena kont immur jiena kont nagħmel cross country, that was my sport tiegħi kien cross country, kont immur niġri. U minħabba li le minħabba l-impact bil-dan għandi athletes ma nafx jgħidula. Le, Carlos. Waħda minnhom. Carlos jaf naqa' athletes foot. Mhux għax tmur tiġi cross country. Athletes foot fungus qalbi. Ġifieri jekk kien hemm xi tabib bella ħielek li athletes foot għax mur tiġri cross country. Ħassejtek tajjeb bal-ħriġ. Tnejjek bik dak Mela! Jekk ħan nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Le ma tix tara rebex. Ejja morru. Jekk nilqu l-miljun view. Dajt fil-maj, Carlos. Jekk nilqu l-miljun view. Ħankeċċuk, mhux bitċajt. Forsi nikkonsidra. Il-kunċett tal-OnlyFans huwa bbażat li inti ħadd toqgħod tisponi ritratti tiegħek nude, pratikament, li there is no turning back. Isma nisana ċaħġek nilqu l-1K like. 1K like. Le għanzi. Ħattuna magna tal-kafe sponsorjata minn għand l-ultim. Mela, jek nilqu 30K views fuq TikTok, ħanitfaw ritratt ta' Saqaj Carlos. 30K views fuq TikTok. Isma. Second. Gorgonzola ġeja. Zom sekond. Fungal infection. Ifem, zom sekonda. Mumiex sbieħ, imma mux da sekremendi. Tremendi. Mumiex tremendi. Tremendi, rebbe Okay, Għajdu l-jom wara t-tadbizza. Dal-bizza. Min barra Ma nafx, inti naħseb, inti misseki. Ġaw li grizzleja. Xi darba lilkom storja fuq is-saqajn Abigail Mallija. Xi darba lilkom storja. Ħamur dib, ħanaqleb is-suġġett radikalment. Għansaqsi Rebecca. Radikalment. Tinsix għandek ċans Saqli wahda, Ma sissa. Le, ma għandek ċans li tuża l-karta s-sewda. Le, di Imma dal-karti Di naħseb kulħadd. Il-problema li aħna vera open. Saqsini, Abigail. Mela, isima għoddu nisserja għaddi. Temmen falla. Ħafna. Very much. X'kienet il-mistoqsija? Temmenx falla. Dik hija l-ġlida tiegħi ma' Sinclair. Nipprova mhux nikkonverti. Ma x'inhu Alla li? X'inhu Alla li? Li xi darba ġiet tifel tiegħu fuq l-art. So, iġbi temmen fil-istoria kristjanesima. Nemmina fulaw. Sinclair qed jibjat. Ħanejlek, Sinclair is such a good person. Jiena li jaffajnejja ġbajt ngħidlu. Ftitaw bħalu, tifel tal-bilieħ. Għandu kollox, iħobb, caring, jgħin. U ngħidlu persuna bħalek ma temminx ma nistax nifhem kif. Għax I feel he's a representation of him, of Allah u Ġesu. Imma skontok biex tkun persuna tajba tkun temmen falla? Ħanejlek, għaw ħafna minn immu, fis-sens, għaw ħafna minn immu il-knisja mbagħad jgħidu jaħra xjaten. Għadnija bil-Malti. Jien minn ixi għodha mur knisja kull nar taħat. Ma mhux kull nar taħat. Nipprov, però nkun għaddejja qudiem knisja nkun għal-kwit nidħol inkellmu. Inkellmu il-ħin kollu. Nitlob, nipprova nagħmel it-tajjeb nejn il-kulħadd. I mean, I feel I try my best to please him. Iva nemmen fih, nemmen f'Ġesu,
nemmen li ġi, nemmen in everything. Nemmen li ġeżu kien fid-dinja, ma nemmix li u kien jinterpretaw li huwa Ibn Alla. Id-differenza imma jiena nemmen li biex tkun twajjeb m'għandekx bżonn tkun reliġjuż. Issa, jiena persuna spiritwali ħafna. Ħafna għalhekk ma nistax nifhimha bil-ħaġa. Għalfejn m'iniex reliġjuż. Spirituali fl-ma sens? Spirituali fis-sens li inħoss ċertu warmth ġo fija li għandi nejn il-dak li jkun. Però il-banda l-oħra l-esperjenzi ta' ħajti iltqajt ma' ħafna nies pozittivi, imma pozittivi li għalmuni ħafna. U kienu minn kulturu reliġjoni differenti. Uwija. Fimt? Ġifieri awtomatikament. Kull meta u deep inside jemmen ta'. Stenna nara. U deep inside jemmen. Aħna id-DNA tagħna is modified DNA li ġiet minn entità oħra. Nemmen. Issa forsi dak li Rebecca u ħafna minn nies li jemnu fir-reliġjoni jgħidulu Alla, jien nemmen li kienu a different type of species. Aliens, kind of. Most probably. Yes. That's what I have. But is there something outside our dimension? I'm sure there are living. Not in our universe, outside. Someone to pray to, you mean? Is there something outside the dimension? Someone outside id-dimensjoni tagħna. Ma naħsibx ta'. What do you mean imma bħad-dimensjoni tagħna? Hemm ħafna dimensjonijiet, m'hemmx dimensjoni. Jiena nemmen li Alla huwa entità. Entità. Imma mhuwiex entità kif narawh u kif huwa spjegat fl-istorja tar-reliġjonijiet. Għax inti nsix kif narajna sewwa sta jkun raġun jew le. Imma għandek il-mitoloġija Buddista, il-mitoloġija Induista, Musulmana, Kristjana. Il-bedajt Sinclair. Ngħidulhom mitoloġiji li issa inti mitoloġija fi żmien il-Griegi kienu jemmnu fallat oħra. F'dak iż-żmien kienu jemmnu fihom. Kienu qishom Ġesu, il-Madonna għalihom. U mbagħad meta ma baqgħux jemmnu fihom saret il-mitoloġija. Il-mitoloġija Rumana, Azteka, Griega, kemm trid. U bħalissa ir-reliġjonijiet prevalenti bħalissa huma Musulmani, Indu, Kristjaneż, Bahaj, eżatt, Bahaj. Bahaj x'inhi? Għad ma smajx biha di. Hija l-iktar reliġjon moderna, għax tiegħi li jafa wkoll kum. Eżatt, Kienet prattika l-familja tagħha jipprattika l-Bahaj. Hija reliġjon pjuttost għax imbagħad argumenti oħra twil. Le, dik bbażata Is the last prophet li għadu kif ġie fid-dinja kien fl-1800s. U hija reliġjon li tikber ħafna. Tikber, ġifieri huwa tempji sbieħ madwar id-dinja tagħhom enormi. Xtajt imma bħala ideoloġija. L-ideoloġija tagħhom hija li hija bbażata li if you have to respect other religions, embrace one another. Spread goodness. Because at the end of the day, we are all praising one God. One entity. It's quite a modern religion. Bahaj. Bahawla kien hemm il-messenger l-ewwel, jiġifieri il-pattern jisu fuq Kristu ta' bħal ta' Kristu. Ġwann il-Battista, u mbagħad ġie Ġesu, kien hemm Bahawla li prepara triq, u mbagħad ġie insejt kien jismu, li kien ġej minn familja ta' re u reġina u ddeċida li jitlaq kollox. Li isa tal-Budda wkoll. Ġifieri it's beautiful. Kien fl-1800s, that's why it's quite the last of the recent prophets. L-aħħar inkarnazzjoni ta' talim vera antik li it-talim huwa wieħed. Jemnu li Kristu kien profeta wkoll ma kienx imma Ibn Alla kif il-Kristjani interpretaw. Imma it's based on love, ġifieri ġieli kont imur gruppi magħha. Anke darba mort. Kienu jkun hemm Muslims, Hindus, I mean, all praying in their ways. It was such an amazing. That's why it's quite Malta, ġifieri. Malta u komunità tal-Bahaj, il-best. U jkun hemm several religions there. Ija, żgur. Ikunu mistidnin u jitkellmu they share their beliefs. It's amazing. Sabiħa. It's amazing. Ġifieri hemm ħafna kulturi u reliġjonijiet, kompli fuq tal-mitoloġija. Le ħajkonna għax l-aħħar m'għandniex iktar. Fadlilna ħin għall-aħħar mistoqsija. Jiena għalija kulħadd taħarer ser il-karti tiegħu u jara kemm mistoqsija vera jixtieq li kulħadd jirrispondi madwar il-mejda qabel nitilqu. Tista' tkun fun, tista' tkun serious. Jiena tiegħi ngħaddi milli ma nirrispondihomx. Jien għandu waħda tajba, ma naħseb kulħadd għandu waħda tajba. Ġifieri ħanħalli waħda mill-gestana tażel mistoqsija tajba. ċaħġa li vera tixtiqu li qabel Għandi waħda l-Carlos u Abigail. Mela Sinclair ħajħoda. Għajdinna. Ma kulħadd jista' għal xiex qegħdin biex nagħmlu podcast, sorry Sinclair. Qegħdin hawnhekk biex nagħmlu podcast. Verek il-mistoqsija. Fid-dinja. Li jasimna ħafna. Naħseb kulħadd jista' It serves a purpose. So, tipo, għara ħarrispondi jien. Go for it. Jien nemmen li qegħdin biex. Ok, ħatajt.
I'm all ears. Okay. Ħana kif sampoġġija fl-iktar mod sottili jinnemmen li r-ruħ sewa hija magħluqa ġo gaġġa, l-gaġġa huwa l-ġisem. Okay? Once li l-ġisem imut il-gaġġa tinfetaħ ir-ruħ titla'. So, we are all souls. I don't even anke meta nħares lej bnedmin oħra jien ma ħares umani ieħor jien nara rwieħ tipo their soul. So, some are beautiful souls, some are tormented souls. So we are here to learn a lesson. How long it takes you to learn the lesson? Kemm ħaddum biex titgħallimha din il-lezzjoni? Sa tagħmel waqt. Nista' ngħidlek xi ħaġa u kultant taffaċċa xi ħaġa li qegħdem biex tagħlmek il-lezzjoni. Tkun minn għalik tallimta u 3 sin wara terġa' tiġi lezzjoni biex terġa' toħodha. Terġa' dik sitwazzjoni vera simili biex terġa' turik tallimta jew le. Jiena qegħdin biex nitgħallmu. This is not home. Id-dinja mhijiex home. Id-dinja hemm fuq. Issa temnux f'heaven, hell, whatever, jien nemmen aħna just irwieħ fuq l-art. Fuq l-art magħluqin ġo gaġġa li huwa l-ġisem. Mela jiena l-kripton. Ġejna biex nitalmu. Ġejna biex nitalmu talima. Jiena wkoll nemmen li the purpose of being here is connection. We connect with one another. Eżatt. I find my purpose in connection. Influence, help, all have I see it as a mission. Influence, teach, I see it part of connection. I see it as a mission in life. Yes, it's a mission. It's like a tool that has been given to us, but ħatamel what good use you'll do with it. The struggle is And I don't think it has to be good. Ġifieri jiena nemmel li connection anka meta jkun hemm conflict. Iva, anka meta kultant ittibati xi ħadd jieħdu. In a good way. Ġifieri pereżempju ħanispjega. Per eżempju, jiena dom biex nifhem kif ngħid no. Ħanispjegalek, Sinclair, jiena dom biex nitgħallem kif ngħid no, how to set a boundary. That was also a lesson in connection that I had to learn. The connection doesn't mean li inti tgħaddi minn fuq niftaħlek beraħ u connection even sending you warnings. Eżatt, ġifieri kultant isma' no, you don't speak to me like that. That is also part of the learning process of connection, naħseb connection għalija l-iktar ħaġa ma ngħix mingħajr connection. Connection to nature, connection to my dogs, connection to other human beings. U iktar ma tikber, iktar tal-bliħ. Jien iktar ma anka il-COVID fetħet li għajnejda dak iż-żmien li għamilna magħluqin. Arġa' jdejt nikkonnettja ma' immur picnics tipo, immur fin-natura, fej il-baħar li qabel kont moħni fil-pools. Tajt il-baħar kollu. Nodu staf kif jien xtrajt il-goggles arġa' ġejt tfal. Sabiħ wis. U l-ħaġa hija li din ixtieq li ħafna nies iżommu għafrasom għax meta mutu memmu ċaħatnik tliftlom. Imma tibki inti. Nikbi jiena għax tibki għax titlifhom. Għax tliftom. Tibki għalik. Tibki għax tliftom fid-dinja. Għalik tibki mux għalihom. It's like meta jkollok tifel u ħatlu t-toj. Eżatt, għax tlift it-toj. Però nixtieq li ħafna iżommu f'rashom that it's not a goodbye. It's a see you later. Tipo, ħanarġaw naraw għal dik il-persuna, mux body, spirit, just eħx li għandek tamelaw, għamel li għandek tamelaw, illum jew għada ġirħin tijak li titla. Huwa klim ta' a believer. Yes. Every believer. And you will meet, sin, and I promise you will meet your loved ones. You will meet them. Ħażin, ġa. Minna u minnem Lexis qed inħabba jekk ikunu kollha f'daqqa f'post wieħed differenti. Fuq dik il-nota ħajkonna isma' guys nixi ngħid xi ħaġa. Dabek kien qabel miegħek. Vera ħadd pjaċir. 100%. Vera ħadd pjaċir għax morna minn l-iktar affarijiet profondi, l-iktar affarijiet serji, għall-iktar ċajt u daħ. It was such, for me, I think it was my favorite one. This was kienet coffee machine. Ultimate coffee machine. Coffee machine. Narawkom inti għandila, guys. Ciao, guys. Take it away.
Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.